Fifth, is Barbara married? Yes, she is. Yes, she is. Ona ayrı doktor. Yeah, all right. And six, are you married? Yes, How I can am. you write the answers? Yes, Yes, I am. I am. And is Thomas an actor? How can you write? No, he isn't. No, he isn't. O müzik. Yes, he is a musician. Are Anne and Michael American? No, we aren't. No. No, they aren't, you can write. Because it means that two people. Yani iki nəfər insana söhbət gedir. And next sentence is writing they are from Ireland. Növbəti cümlədə isə orada nədən yazılıb? Onlardan yazılıb. Ki onlar İrlandiyadandılar. Deməli, sən də no-dan sonraki they şəxsi əvəzliyini müraciət etmisən. No, they aren't. Is Howard your surname? Sana söyledim diyor. Howard diyor. Yeah. Yes, I am. No. He's. No. You say that yes it is. Because yes it is. No I am. Because it means that third persons, üçüncü şəxsin təkinə aiddir. And orada sual verir ki Howard sənin soyadındır. Onda verdiğimiz sualın canlı sormanı var. Your surname, bəli, cansızdır, yəni sənin soyadın. Soyaddakı cansız isimdir. Və sən orada da itlə ona müraciət eləməlisən. No, it isn't. Sonra deməlisən ki, my first name is Tony. Yəni oradakı cümlədə my first name. Burada artıq bizə surname-lə yox, burada no yazılmıyor. Yes yazılır, sorry. Yes, it is deməlisən. Yəni burada artıq surname-i biz üçüncü şəxsin orta cinsinə aid etməliyik. Aydın oldu? Yəni itlə müraciət eləməli. And next sentences is Jack Wellany a teacher? She isn't. Yes. No, she isn't. All right. It's all right. Bu ikinciden de yazmışam da.